Amameranio ya cukuru cha secondary ayo asoire asegetengo ge county nigo amamerania yaiga achaka ritiko ria rero abwase agochikokorekana goika ritiko ria ijuma omubui arachie kwenyorera ribaga ryogochia kuwakilisha county ya Nyamira ase amameranio a regionals ayago chikokorekana ase county ya Kisumu. Michezo hii achakirwa ase ritiko ria rero ya Jumatano egenderera mambia ritiko ria Ijumaa Alhamisi tumoja gukora ritiko ria Ijumaa kana tugocha gwaka SN final na finals kanywa team tugocha gutuma kuchiga ali Kisumu ase michezo ya counties egocha koba after week egocha kana twarure after michezo ya chakira sogoro na senjirengia turochenga gutongone mbole bitina obrebia isina amamerania yaiga nigo agokorekana ase biti ao be cukuru cha secondary puna St Francis Kikendo Sere eskuru ya Bamura ya Matongo eskuru ya Banyaruka ya Kebabe igati ya cukuru chinde omokonyi bw'omuriki kuru ase sub county ya Nyamira South aserieta Kevin Abuga nigo akwaneire chigosori na boigo chisukuru chiria chikogosoria ase amamerania yaiga kuru ase bunge ya West Mugirango. Timu twarete ko Rugaria Nyamira South tuwate timu ya soka Masosa na Gesore Soka Girls tuwate timu ya Masosa timu ya Gikomoni basketball tuwate timu ya Kenyoru tuwate timu ya Sironga rugby tuwate timu ya Josiaga tuwate timu ya Sababu timu ya Rangenyo Chelsea pia mwana abana baroro agwaka umuchezo wa indoor games table tennis badminton and lawn tennis. Kosanga no mwarimu oyotenete amangana ye chigosori ase skuru ya St Francis Kikendo aserieta Nelson Nyachenga nigo esemo yaye atebire are nobaremu kuna chigosori echo eskuru eyeiga ekobage kogosoria asama merania yaiga ne chigokoria buya abaiboli na public emichezo engotemere abeka abana byamo abana baba bagotwara chimbwa chire chingiya ekiagara bano mune michezo begeta abana mbali go chanda ebarekire n'intwa bagite michezo mono anene mono emichezo nkorageria abantu bagwake emipira ngoja barabale chibesa yabanya chibesa cyabakona igongo barende ba Kisumu netipo gogendere bare bontu atema na nindoje ngabono abatora sikogana mutwe ekiagara kendo nere team nere skuru yanjeta mangala sports chingaki echecho nigo abagosoria beskuru ye secondary ya St Francis Kikendo na barbo babwate ayaiga ikobwatekana na mameranio ayaiga timu ya kwanza ilikuwa Kiandege ambayo tumepiga timu na mbili wakipata kumbili tu na kesho tunacheza na Sironga pamoja na Nyangoge. Sasa tunatumai kesho pia tumeweza kufurahia sana juu timu yangu ya St Francis Kikendo imeweza kushinda. Unaponisikia sina sauti ni juu nimepiga nduru sana na bado sichoki, nitaendelea kupiga nduru mpaka Friday. Na tunatumai kuwa tuta president national. Kingo reporter Gatembe kurwase giti chigosori kia sere ekyo kegotoka meya ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigad Gisemba.